Pozdrav svima, posebno vlasnicima BMW-a. Danas pričamo o verzijama sistema koji postoji u BMW. Znači, mislim da to je nova tema na našem tržištu. Malo što sam vidio u internetu da neko o tome priča, a postoji više vrsta sistema kao na primjer stereo, hi-fi, Harman Kardon, Bowers Wilkins, Bang Olufsen i tako dalje. Znači, pokušavat ću da vam objasnim kako to funkcioniše i šta ste dobijete od svakog sistema. Prvo ću da ispričam vama koji postoji vrste ozvučenja. Znači, prvo od čega počnemo to je stereo ozvučenje, bukvalna baza, osnovni nivo koji dobijete besplatno. Znači, sa njim dobit ćete samo srednje tonce u vratima, pozadi u vratima ili u polici ili dva ili jedan midwoofer ispod sedišta, zavisi od modela. Znači, jedinica, dvojka, trojka i X1 u većem broju dobit ćete samo jedan midwoofer ispod sedišta. I još što je bitna stvar, znači signal koji ide preko radija nije flat, znači nije ravan. Postoji neko štelovanje specijalno za ovu sistemu. U vašem slučaju, ako imate stereo sistem od fabrike, moja preporuka prvo da počnete sa zamjene zvučnika. Znači, postoji dva, kako da kažem, pravca. Prvi pravac je najjednostavan, samo zamjena zvučnika, ništa više, znači imate samo srednjotonci. Da njih promijenite, znači to nije teško, samo morate da uzmete koaksijalan set, znači zvučnika i to je to, znači nema tu više priče. I naravno ja bih preporučio odmah da stavite midwoofere. Znači, ako imate samo jedan, dobit ćete već dva i znači taj bio je 16,5, a dobit ćete 20 cm kako vidite na ovom snimku. Druga opcija, drugi pravac, po mom mišljenju najbolji, da potražite na marketu za ćoškove, znači ćoškovi sa mrežicama. U te ćoškove možete da stavite poseban visokotonac. U ovom slučaju već dobit ćete mnogo više čist zvuk, više prijatan i više glasan naravno, jer to će biti već u višem nivou kao to mora da bude. I znači za taj slučaj opet postoje setovi gdje dobijete odvojeno srednjotonac i visokotonac. Nije to baš skuplje, ali radi svoj posao najbolje. Šta imamo? Znači, BMW F10, fabrički srednjotonac. Tako izgleda šta bi ovo rađeno u Kini. I kao izgleda pravi zvučnik. Ovako. I ovo je mid bass, jak mid bass. A ovo je novi mid bass. Dimenzije. Ovo je 20 cm, ovo je 16,5. I ovo je ferit. Ferit to nije baš jaki magnet. A ovdje neodim. I većina, mislim, 2-3 puta više jače. Znači, će biti naravno bolje. I naravno još visokotonci, gdje je oni ovdje. Drugi nivo ozvučenja već se zove hi-fi ozvučenje, inače oznaka S676A. Dobit ćete već odvojeno pojačalo, odvojeno srednjotonce, odvojeno visokotonci, dva midwoofera od 20 cm. I ja bih rekao da to je neki minimalan nivo koji možeš da trpiš tokom vožnje, ali ne uživaš. I što je još bitno, signal je ravan, znači od radija ide ravan signal na pojačalo i u ovom slučaju malo lakše nama bit će da uradimo štelovanje kasnije. Tako da idemo na treći nivo. Na trećem nivou već dobijemo
Hi-Fi Professional DSP ili inače Logic 7 ili Harman Kardon. Oznaka može da bude 677 ili 688, zavisi od modela. Dobit ćemo već, kao i u prethodnom koraku, odvojeno pojačalo, ali već sa DSP-om unutra. Također dobit ćemo opet odvojeni srednjotonci, visokotonci, midwooferi ispod sedišta i još kanal u centru, jedan odvojeni. Također imat ćemo štelovanje preko radija, znači equalizer. To ako, na primjer, ne znate kako da pretražiti koja je kod vas sistema, ako imate equalizer u radiju, onda kod vas je ta sistema. Ili na korak više. Znači, od ovog nivoa već počne da bude optički signal od radija na pojačalo. Zbog toga dobijemo malo komplikovaniji, kako da kažem, ugradnju, malo komplikovanu, više komplikovanu ugradnju odvojenog pojačala, jer morat ćemo da nađemo specijalan most adapter. Naravno, postoji prilika i da snimimo high-low signal, ali ne bih to preporučio, to je na vaš, kako da kažem, strah i rizik, ali postoji i ta opcija. Na najvećem nivou postoji dve vrste ozvučenja, znači prva se zove Bang Olufsen i druga Bowers & Wilkins. Oznaka je inače 6F1 ili 6F2. Dobijemo već 10. ili 16. kanalno pojačalo, metalne mrežice i osvjetljenje od unutra zvučnika. Ali ne mogu da kažem da to je neka baš jaka sistema. U većem broju ljudima fali bas i želi da stavi neki poseban zvučnik kao subwoofer ili čak i promijeni celu sistemu. Posebno moram da izdvojim opciju sa oznakom 674, inače se zove Hi-Fi Harman Kardon. Ide obično na jedinice, dvojke, trojke i X1. Nećemo dobiti u ovom slučaju DSP-a i optičkog signala, samo obično pojačalo, tako da budete sa tim pažljivi. Pa da počnemo sa tim što nudi nama market u Srbiji. Prvo što pada nama na oči to su midwooferi. Imamo dve vrste, znači Ground Zero i Audison. Razlika je u ceni. Ground Zero će koštati nama za par zvučnika oko 35.000 dinara, a u istom vremenu Audison će koštati po komadu oko 22.000. Znači malo su skuplji. Ali postoji i razlika kako to zvuči. Mogu da kažem po našem iskustvu da Audison malo više istrpljiv na snagu, možete da više pojačate ga, ali ne to znači da Ground Zero je lošiji, samo zavisi koja sistema u pitanju. Još da dodam, znači postoji dve vrste midwoofera, postoji verzija 2 ohmi i 4 ohmi. Opet zavisi od sistema koja je trenutno kod vas. Sa tim pitanjem bolje da obratite ka nama i mi ćemo vama pomagati sa tim. Što se tiče zvučnika u vratima, morate da budete pažljivi jer postoje dve vrste korpe. Audison to rešili posebno sa serijom za veću korpu i sa manjom korpom. Ground Zero su rešili to više pametno, znači dodali su zvučnik u komplet i posebno adapter. Znači ako će trebati vama adapter, samo stavite zvučnik u adapter i to je to. Znači što se tiče cene, Ground Zero u ovom slučaju malo skuplje, znači cena je oko skoro 32.000 dinara, kad je Audison košta oko 26.000 opet za cijeli komplet. Tako da izbor opet za vama. I za ljudi koji su odlučili da njima potrebno samo zamjena zvučnika i imaju od fabrike stereo sistem, znači nemaju visokotonaca, postoji poseban zvučnik, se zove koaksijalan zvučnik, znači ima u sebi odmah i visokotonac i srednjotonac. Imaju to i Ground Zero, imaju i Audison, samo što trenutno imamo samo Audison. Znači, ovaj zvučnik će koštati vama oko 22.000 dinara, a kad je Ground Zero će koštati oko 28.000 dinara. Znači,
Ja bih preporučio opet da staviti sistemci, ali ako nemate prilike da kupujete sistemci, evo vama prilika. Ako niste baš lepo razumjeli što sam rekao, napravili smo na našem sajtu posebnu stranicu sa tablicama i tamo možete sve precizno gledati, znači šta tačno stoji u vašem autu. Ako ste već odlučili da mijenjate nešto od zvučnika, tu smo za pomoć. Možete slobodno pogledati šta imamo u ponudi na našem sajtu. Ako imate neke pitanje, slobodno pitajte to u komentarama. Link za ovu stranicu bit će u opisu za ovo video. Tako da želim svima vama sreću i lijep pozdrav!